دکارنو و چاوانز بیویم کن همو باش بن ایرو وانا ما جبشا پنجم وانا دویما تایبتین مغناطیسی مدرسة وانا يكم مبر سر مغناطيسي بو ما بيناساوي بر ما هزا مغناطيسي بر ما جورين مغناطيسي برن و ما هر جوريك مزلال كر و ما چالاكي خوشي برن امي انا ورن وانا دويم جمع تايبتين مغناطيسي هنا تايبتين مغناطيسي ما چند جمسري هنا دو جمسري هنا جمسرا باكور و جمسرا باشور جمسرا باكور چه دياردكي بري باكور دياردكا و جمسرا باشور بري باشور دياردكا جمسرا باكور تمي اموي نشان دكن بتيبانا يعني نورث بلاتيني يعني امجر بجن باكور نورثا جمسرا باكور جمسرا باشور چند جمسري مغناطيسي ما هنا دو جمسري مغناطيسي هنا جمسرا باكور جمسرا باشور جمسرا باكور بري باكور نشان دكا و بتيبانا نورث سمبولا ويا آدن جمسرا باشور ما بري باشور نشان دكا و بتيبا ساوث سمبولا ويا اف هردو جمسرين بسوليت هردو جمسري كو انا ما ديار اي مغناطيسي چه ديار دكه هردو جمسرين بسوليت ديار دكه جمسرا باكور جمسرا باشور ما چند جمسري مغناطيسي هنا ما دو جمسرين مغناطيسي هنا ما جمسرا باكور بتيبانا نورث يعني جوز بيجم تيبانا يا باكورة يا باشورة يا باكورة جوز بيجم تيباسا يا باشورة أفيا هردو جمسري مغناطيسي بون أف تايبت من ديا يكم ش تايبت من ديا مغناطيسينا أما أنا ورن تايبت من ديا دويم تايبت من ديا دويم ين مغناطيسي جنبا ما جو جمسري مغناطيسي ش خد دونا جمسرا باكور و جمسرا باشور كو أم جمسرا باكور نيزيكي جمسرا باكور بكن ويش چه بي وندنرن شاگردنا به چاوا دوری و دچه ام دیارتر جی بکن بالا خوب دینه دا کو نزیکی و نابه چه بد ارتاوا دا دحفاندن نابراوان دا چه به جمسرین مغناطیسه ین وکهف دحفاندن نابراوان دا چه به و ین دجبر کشاندن نابراوان دا چه به جمسرا باکور آباشور و تکش گریدان لی اما جمسرا باکور و باکور دوری هفت کهون یعنی جمسرا باشور و باشور دوری هفت کهون. تایبت من دیا آدویم مغناطیسی مگو جمسری مغناطیسی ین وقت هفت دحفاندن نابراوانده چید به و ین دجبر کشاندن نابراوانده چید به الگوری چالاکی امجی مدید برچاو بو کو جمسری مغناطیسی ین وقت هفت دحفاندن نابراوانده چید به و ین دجبر کشاندن نابراوانده چید به. حيال فرم دي تايبت من دي مغناطيسي برن تايبت من دي كم ما قلت شيا ما قلت جمسري مغناطيسي هنا جمسرا باكور وجمسرا باشور جمسرا باكور بري باكور ديار دكا جمسرا باشور بري باشور ديار دكا تايبت من دي دويم ما قلت جمسري مغناطيسي ين وكهف دحفاندن نابراوان دا تشيد بي وين دجبر كشاندن نابراوان دا تشيد بي انا ورن تايبت من دي سيم تايبت من دي سيم دبي چه دبي زاويك در دورة مغناطيسي هي امجير بيجن زاوية مغناطيسي چه زاوية مغناطيسي ام انا چالاكيا خود ديار بكن الفي داري مي چالاكيا كي چه بكن چالاكيا ما چه بيست جمع مغناطيسك چه كريم كاغزك جور و هوركا هسنا مي انا ورن مغناطيس اخوا الفي داري بجي بكن امي كاغزا جور داين نسر و امي مغناطيس اخوا السري بلاف بكن بجي بكن دما كما هوركا خوي هسن بجيب كر مديد كو هوركا هسن الكودري بهتر سكينيا الكودري بهتر كومبوا لهردو جمسران وهر كودوري جمسرا دكبي ام بين بيچاوا كيم دبا اف تشيا كوش خورستان دي ام جيرد بيجن زاوية مغناطيسي جبري باكور دچه باشور جباكور دچه باشور و اف خزكين دورا خو چه کریه اویا زاویه مغناطیسیه ام دوین کو زاویه مغناطیسی بخوب چاوانا ایدیدن لدما کو ام مهورکا هستن لسر بجی کر تشک چاواش خورستان تشه زاویه مغناطیسی اف تشه اجبا کور دچه باشور و اف خزکین واگروور خزکین گرتیش خورا چه کریه تشه که گرتیش خورا ستاندیه اویا جرته گوتن زاویه مغناطیسی تایبت من دیا سیم مگو زاویه کل در دورا مغناطیسی هیا ام جرد بیجن زاویه مغناطیسی که ام وی زاویه ها ببینن بچاوی خواه به چاوا چید بیم الورا بهورکا هستنا
سر كاغذ الجور ما بجيكر مي أنا ورن مغناطيسة خوا دبن ويدا بجيبكن جمرة خوياكر اف زاوية كل در دورا مغناطيسية دقري هوركا هسن جمرة ديار كر زاوية مغناطيسية أو بخوا بچاف ناي ديدن لدما كو ام هوركا هسن سر ديار بكن تشاوي جمرة خواني دكي انجام اوي چي ام دبين كو هوركا هسن هر دو جم سران كوم دبي هر كدوري جم سران دكبن كيم دبن يعني هر دو جم سران دا پر دبي هر كم دوري جم سران دكبن كيم دبي هيزا زاوية مغناطيسي ما تایبت من دیا خو آسیم بچالاکیه که دیار کر ما بهتر زلال کرد بیجه چه ما گو زاویه که در دورا مغناطیسه امجرد بیجن زاویه مغناطیسی الفدري حابر مسي تایبت من دیا مغناطیسه برن تایبت من دیا یکم ما گو دو جمسری مغناطیسه هنه جمسرا باکور جمسرا باشور تایبت من دیا دویم ما گو جمسری مغناطیسه ین وکهف دحفاندن نابراوان ده چد به ای دجبر کشاندن نابراوان ده چد به تایبت من دیا سیم ما گو زاویه که در دورا مغناطیسه هی ام جوی زاویه بیشن چه زاویه مغناطیسی اویا هر سه تایبت من دیا ین مغناطیسه بون اما أنا أورن زاوية مغناطيسي يا مغناطيسي زاوية مغناطيسي أنا دويج على كده جمر ديار كر دبي چه دبي هر مغناطيسك أو مغناطيسك أو مغناطيس هر مغناطيسك خودي زاوية كا چت كه باندوري در دورا خو ومغناطيس دن جيد كه هر مغناطيسك خودي زاوية كا باندوري در دورا خود كه والمغناطيس دن جي دكه أم ده مغناطيسان زيكي هبدو بكن وأموان نزیک هبدو ته دیار کردن دوی چاله کده گوشه کو زاویه مغناطیسیه و مغناطیسی هم باندور در دوران خوشی کرد و باندور المغناطیس آدن یا کو درخوی دکر. اویا جرته گوتن زاویه مغناطیسی مگو پناسای چیا؟ پناسا زاویه مغناطیسی یا مغناطیسی. زاویه مغناطیسی یا مغناطیسی وکا پناسه جره هر مغناطیسک خودی زاویه کا باندوری در دوران خوشید که و المغناطیس آدنشی دکه. وكا بيناسا جوروري بيجمر زاوية مغناطيسية بيناسا بكا لازمو انفيال بيجن ما قوتش هر مغناطيسك خودي زاوية باندوري در دورا خودك والمغناطيس يدنجي دكا أنا مور خورتيا زاوية مغناطيسي شي خورتيا زاوية مغناطيسي بي أو هيزا زاوية مغناطيسية كود هر خال وجهيديا أو أواكي بريكو بيك در دورا مغناطيسي بلابويا زاوية مغناطيسي بو خورتيا زاوية مغناطيسي تشيا اف مغناطيسا كوما قد جمسران ده برد بي وهر كدوري جمسران ده كفي كيم دبي اوه اكو جنر بيجن خورتيا زاوية مغناطيسي خورتيا زاوية مغناطيسي تشيا ده هر خال وجهيديا ليچه باواي كي بريكو بيك در دورا مغناطيسي بلابويا باواي كي بريكو بيك چاوا آنگو ده هر دو جمسران ده برد بي وهر كدوري جمسران ده كفي كيم دبي والفرجي بالدار بن بي چاوا الفر بهتر كومبوا هرگو دوری وات كفي بهتر سفكت بيانجي زاوية مغناطيسي خورتياوي كيم دبي اويا خورتيا زاوية مغناطيسي وكا بيناسي جيره ما قوتش او هيزا زاوية مغناطيسي يا كود هر خال وجهيديا او در دورا مغناطيسي باواي كي بريكو بيك بلاف بويا او هيزا زاوية مغناطيسي يا كود هر خال وجهيديا وباواي كي بريكو بيك در دورا مغناطيسي بلاف بويا ما انا ورن تايبت من دين زاوية مغناطيسي حابر ما تشبر ما جو ما تايبت من دين مغناطيسي برن ما خورتيا زاوية مغناطيسي بر وما زاوية مغناطيسية برن أنا ورن تايبتين زاوية مغناطيسي شو تايبت من دين زاوية مغناطيسي هنا ما تايبتين مغناطيسي برن أنا ورن تايبتين زاوية مغناطيسي برن دبي خيسكين زاوية مغناطيسي 9 ديتن أنا مغناطيسي كي بينن اف مغناطيسك ما جو هر مغناطيسك خودي زاوية قالون خيسكين زاوية مغناطيسي دبينن بيكو ام چالاكي چيكن يعني بيكو ام هوركا هسن در دوراوي كوم بكن نا بيكو ما ناي ديتن خيسكين زاوية مغناطيسي ناي ديتن جيفيانا ودهبرا نابهورن وقتا ما چالاكي خود شيكر خيسكك زاوية مغناطيسي حبو ديالن ربهوري بو يعني هبدو قطان دبون ام بيجن تخاله كده بيكو ما نا خيسكين زاوية مغناطيسي قب اواي كي بريكو بيك در دورا مغناطيسي بلافويا هر مغناطيسك ما جو خودي زاوية بخيسكن زاوية مغناطيسي ناين ديتن جيفيانا ودهبرا نابهورن جمسرا باكور بري خود ده جمسرا باشور
Çalakya xodem dîse binêrin. Xêzkên zeviya mıqnatîsî nayên dîtin, civiyane û dihevre nabihûrin cem sera bakur berê xwe dide cem sera başûr. Cem sera bakur berê xwe dide cem sera başûr. Ev ya çalakî diyar dike bê çawa xêzka zeviya mıqnatîsî xêzka xwe di ku dêre, ji ku derê heya ku derê diçe. û dibînin jî ku tu xêzkên zeviya mıqnatîsî adî re nabihûrî. Ev ya taybetmendiya yekem bû me got xêzkên zeviya mıqnatîsî nayên dîtin, civiyane û dihevre nabihûrin, ji cem sera bakur berê xwe dide cem sera başûr. Taybetmendiya duyem dibe xêzkên zeviya mıqnatîsî her du cem seran de kom dibin, her û nêviyê wê de bêjin kêm dibe. Sedem çiya me got çi? Me got ji ber ku zeviya mıqnatîsî cem seran de xurte hêza wê her ku em dûrî cem seran dikevin kêm dibe. Dibe çi? Bê xêzkên zeviya mıqnatîsî her du cem seran de pir dibe, lê nêvî de çi dibe? Kêm dibe. Sedem çiya ji ber ku cem serên mıqnatîsê hêza zeviya wê xurtira ji nîvî. Yani her ku em dûrî cem seran dikevin, ew xurtiya zeviya mıqnatîsî kêm dibe. Ji ber vê yekê dibe xêzkên zeviya mıqnatîsî her du cem seran, her du cem serê mıqnatîsî de pir dibin, lê nîvê mıqnatîsê de kêm dibin. Sedema wê ku hêza mıqnatîsê her du cem seran de her du cem seran de bêhtir heye, her ku em dûrî wan dikevin kêm dibe. Ev ya taybetmendiya duyem ya xêzkên zeviya mıqnatîsî ye. Em werin taybetmendiya sêyem dibe xêzkên zeviya mıqnatîsî teşeyeke çawa ji xwe distînin, me ane dît ku teşeyeke girtî ji xwe re distîne. Teşeyeke çawa ji xwe re distîne? Teşeyeke girtî ji xwe re distîne. Gelo mıqnatîs çend cem serê me got hene? Du cem serê wê hene. Mıqnatîsek heye bi yek cem serê. Heker em bibînin cem serek jî hebe, lê çi? Taybetmendiya du cem seran cem wê hene. An got çi? Tu carî tu mıqnatîs bi yek cem serî em nikarin bibînin. Hek we dît mıqnatîsek bi yek cem serî bê, man tu çi? Taybetmendiya du cem seran cem wê heye. Taybetmendiya sêyem dibe çi? Bê xêzkên zeviya mıqnatîs teşeyeke girtî ji xwe re distîne, ji ber ku tu mıqnatîs bi yek cem serî tu neyî. Heger me dît taybetmendiyê du cem seran cem wê peyda dibe. Heya vir me sê taybetmendiyê zeviya mıqnatîsî bir. Taybetmendiya yekem me got xêzkên zeviya mıqnatîsî nayên dîtin, civiyane û dihevre nabihûrin cem sera bakur berê xwe dide cem sera başûr. Xêzkên zeviya mıqnatîsî nayên dîtin, civiyane û dihevre nabihûrin ji cem sera bakur berê xwe dide cem sera başûr. Taybetmendiya duyem me got çi? Me got xêzkên cem serên mıqnatîsê yan jî zeviya mıqnatîsî di her du cem seran de pir dibe, lê nîv de kêm dibe. Me got çi? Ji ber ku hêza mıqnatîsê di her du cem seran de xurtira ji nîvê wê yan jî her ku em dûrî wê dikevin. Taybetmendiya sêyem me got xêzkên zeviya mıqnatîsî teşeyeke girtî ji xwe re distîne, ji ber ku tu mıqnatîs bi yek cem serî tu neye. Mıqnatîs bi yek cem serî heye yan tu neyê pirs ji werî bêguman hûn ê deynin bi yek cem serî tu neye, her mıqnatîsek du cem serê wê hene. Ev ya her sê taybetmendiyê zeviya mıqnatîsî bûn. Ana me werin çalakekê bikar bînin. Amûrên pêwîst ji bo çalakiyê çi ye? Parçayek cama mıqnatîseka çêkeriya û hûrika hesne. Ana çalakiya me li ser naskirina zeviya mıqnatîsî ye. Mıqnatîseka çêkerî me anî, cam me anî û hûrika hesin. Em ê ana mıqnatîsa xwe dibin camê de cî bikin û hûrika hesin, em ê li ser wê belav bikin. Binêrin bê çawa li her du cem seran kom dibe. Çima be her du cem seran kom dibe? Me got çima ji ber ku hêza zeviya mıqnatîsî her du cem seran de pir dibe, her ku em dûrî cem seran dikevin çi pê tê? Kêm dibe. Her ku em dûrî cem seran dikevin kêm. Nêrin şagirtê me delal çawa xurtiya zeviya mıqnatîsî yan jî zeviya mıqnatîsî hate diyarkirin. Me dît ku hûrika hesin her du cem seran pir bû, her ku em dûrî cem sera ketin kêm bû û me ji taybetmendiyê zeviya mıqnatîsî jî me nas kir ku çi? Teşeyeke girtî ji xwe re distîne. Binêrin bê çawa teşeyeke girtî ji xwe re standiye. Ev ya zeviya mıqnatîsî ye. Ana me derbasî zeviya mıqnatîsî ya erdê bin. Her dama wekî ku em zanîn yek ji gere sêrkên mıqnatîsî ye.
یەکش گەرەستەیەکی مغناطیسی یعنی چ دوو جەمسەرێوێ هەیە جەمسەرا باکوور هەیە و جەمسەرا باشوور هەیە ئەو جەم وێناکەی هەمان تایبەتمەندیەی مغناطیسیانێت هەردوو جەمسەرێوێدا هێزا زەڤیە مغناطیسی خورترە ژنی vێوێ لێلڤەر تشتێکی دژبەر هەیە ناوبەرا وێ و مغناطیسامەدا چییە؟ برین جەمسەرێوێن دژبەرن یعنی چ؟ این جەمسەرا باکوور ئا ئەردنیگاریێ جەمسەرا باشوور ئا مغناطیسێ نیشان دکە و جەمسەرا باشوور یا ئەردنیگاریێ یان ژیا جیهانێ جەمسەرا باکوور ئا مغناطیسێ دیار دکێ یعنی دژبەری هەبن لەڤەر ئەم تێ دەکهێژن گو چ گو جەمسەرێن یێ ئەردێ باوایەکی ئەردنیگاری هاتیە دیارکردن لەڤەر مەگۆ چ مەگۆ عەردامە یەکش گەرەستەیەکێن مغناطیسیە دوو جەمسەرێوێ هەنە ئەو ژی هەردوو جەمسەرێوێ هێزا مغناطیسی ئاوا خورترە ژنی vێوێ لێ دژبەری جەمسەرێوێن ئالiyên جەمسەرا ên ئەردێ و yên مغناطیسên دژبەری هەبن یعنی باکوورê مغناطیسê başûrê erdnîgariyê başûrê erdnîgariyê bakurê mıgnatîsiyê. Em ê ana wêneyekî ji were diyar bikin. Ana binêrin ev ê ya cema wêneya ya erdnîgariyê em bêjin ya zeviya mıgnatîsiya erdnîgariyê cemserê wê a bakur û a başûr li vir dijberî yê mıgnatîsan me. Yani cemsera bakur a mıgnatîsê çi ye? Cemsera başûr a erdnîgariyê. Cemsera bakur a mıgnatîsê cemsera em bêjin ya başûr ya erdnîgariyê. Me got cemserên mıgnatîsê cemserên ê erdnîgariyê çend in? Her bijî ji were du cemserê wê ne cemsera bakur e û cemsera başûr e. Me got erda me yek ji gerestêrkên çi ne? Ji gerestêrkên mıgnatîsiya. Li vir me got çi jî me got hêza ya zeviya mıgnatîsiya erdê di ku derê de xurt dibe û di ku derê de kêm dibe. Her bijî di her du cemseran de xurtir e ji nîvê wêna. Ana em digihin hin sûd û bikaraniyên mıgnatîsê. Me qala mıgnatîsê kir me got mıgnatîs me pênasa jêr danî me taybetmendiyê wê danî me zeviya mıgnatîsî me gelek çalakî ser wê çêkirin. Lê gelo em sûdê ji mıgnatîsê digirin di jiyana xwe de bêguman gelek sûdê wêna hene. Sûda yekem nûjdariyê de ye. Nûjdariyê de divê mıgnatîs di hin karên bizîşkî de tê bikaranîn. Mîna weke çi wek vezrengîna mıgnatîsî. Çi yanî vezrengîna mıgnatîsî? Yani ew jî amûreke ji bo wênegirtên bizîşkî. Wênegirtên bizîşkî ê ku çi ew guherînên patolojî ê ku di laşê me de çê dibe diyar dike. Çi yanî patolojî? Yani naskirina nexweşiyan. Gelek cara kesên me nexweş dikevin bêmî herin sûretekî yê vezrengîna mıgnatîsî bigirin. Vezrengîna mıgnatîsî çima digirin? Ji bo ku nas bikin nexweşiya wa di ku derê de ye û çawa em bêjin xwe ji wê nexweşiyê rahet bikin yan jî xwe selamet bikin. Ev yek ji karanînên mıgnatîsê yên duwarên bizîşkî de ye. Me got yek ji wan karan vezrengîna mıgnatîsî ye. Ya di duwa dibêjin di alavên malê de. Mıgnatîs di mala me de bi xwe heye di amûrê me ê ku em bikartînin. Yek ji wan di deriyê sarincê de. Deriyê sarinca me mıgnatîs tê de heye, tê de hatiye bikaranîn. Di kompyûter de kompyûtera me ya ku em gelek karê xwe ser pêktînin ew jî mıgnatîs tê de hatiye bikaranîn. Ya din jî em bêjin zingilê deriyê elektrîkî. Zingilê deriyê elektrîkî ew jî mıgnatîs tê de hatiye bikaranîn. Di televîzyonê de me got hatiye bikaranîn û di gelek tiştên din de jî tê bikaranîn. Ya dî sûleya mıgnatîsî. Bi sûleya ku em beran pê nas dikin ew jî mıgnatîs hatiye pê bikaranîn. Em jê dibêjin sûleya mıgnatîsî ew jî mıgnatîs tê de hatiye bikaranîn. Mıgnatîsê em dideynin tevgera xwe dike em disekinin em lê dinêrin heya ku ew tevgerayê disekine ji xwe de ji me re beran diyar dike. Ev ya jî mıgnatîs tê de hatiye bikaranîn. Me got çend bikaranînê mıgnatîsê hene? Sê bikaranînê mıgnatîsî hatine diyar kirin. Yek ji wan me got çi di nûjdariyê de. Yek ji wan nûjdariyê de bû ya di duwa di alavên malê de bû a sisiya sûleyê bû. Me got nûjdariyê de vezrengîna mıgnatîsiya di alavên malê de me got deriyê sarincê ye em bêjin zingilê deriyê elektrîkî ye kompyûtera televizyona û gelek tiştê din. Pirs ji were bêka ji me bikaranînên mıgnatîsê diyar bikin yan jî çend in. Em ê çi bêjin? Sê bikaranînê mıgnatîsê hene. Nûjdarî di alavên malê de di sûleya mıgnatîsî de. û her yek ji wan ji xwe jî mînaka jî jê re hazir bikin. Em bêjin nûjdariyê de mînak ser wê vezrengîna mıgnatîsî ye. Di alavên malê de kompyûter
دەریێ سارنجێ ئەمبێژە زنگلێ دەریێ ئەلکتریکی ئەڤەیە میناکەن لەسەر شخۆ بسوولە بسوولای مغناطیسیە. ئانامێ وەرن دابەشکردنا هەیبەران گۆری کێشانەوان ji hêla mıgnatîsê ve. Gelo her heyberê ku dorama mıgnatîs wê dikişîne ya na bêguman na. Mego mıgnatîs tenê heyberên hesnî dikişîne. Yani ana ku ez bêjim eveya cemên mıgnatîsem eveya mıgnatîs de û ev der ji mir mi textek anî. Gelo mıgnatîs text dikişîne ya na nakişîne ew ku em dibînin tu kêşan ji aliyê ev tuneyî. Cemê ev jî em bêjin parçayeka plastîkî ye û ev mıgnatîs e. Kêşan çêbû yan na weka ku em dibîn tu kêşan tê de tuneyî. Eveya jî pênûsa min e, pênûsa min jî ji text hatiye çêkirin. Gelo mıgnatîs wê dikişîne yan na? Na. Tu mıgnatîs wê nekişandiye. Cem me heyber hene têne dabeşkirin li gorî kêşana wan ji mıgnatîsê ve. Du beşên wê hene. Dibê heyberên ku bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin, em ji wan dibêjin heyberên mıgnatîsî. Ama heyberên ku bi zeviya mıgnatîsî nayên bandor kirin, em ji wan dibêjin heyberên nemıgnatîsî. Ku pir ji were bi heyberên ku bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin, mıgnatîsî ne yan na? Ne mıgnatîsî ne ku bandor dibin mıgnatîsî ne. û yê ku bandor nabin çi ne? Ne mıgnatîsî ne. Weka pênasê me ji wan bêjin heyberên mıgnatîsî pênasayê dişet bê ew heyberên ku ji hêla mıgnatîsê ve têne kişandin û hêza kişandina wê ji heyberekê ta heyberekê cuda ye. Yani hesên nîkil, kopalta ev her sê jî çi ne? Heyberên mıgnatîsî. Hesên nîkil, kopaltê ev her sê heyberên mıgnatîsî ne bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin ji ber vê yekê em ji wan dibêjin heyberên mıgnatîsî. Eveya cemên me goçina nîxên ên hesinin. Bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin ji ber vê yekê têne kişandin. Ji ber ku bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin em ji wan dibêjin heyberên mıgnatîsî. Çend heyberên em bêjin çend heyber hene ê ku ji aliyê mıgnatîsê ve ji aliyê kêşanayê ve cuda dibin. Me got didona heyberên mıgnatîsî û heyberên nemıgnatîsî. Heyberên mıgnatîsî ê ku bi zeviya mıgnatîsî bandor dibin û ji hêla mıgnatîsê ve têne kişandin ew heyberên mıgnatîsî ne û yên ku zeviya mıgnatîsî bandor nabin heyberên ê nemıgnatîsî ew heyberên ku ji hêla mıgnatîsê ve bandor nabin yan jî nayêne kişandin ji ber vê yekê em ji wan dibêjin heyberên nemıgnatîsî. Weka çi? Weke text, weke kilspî, weke sıfır. Ev her sê heyber nemıgnatîsî ne ji hêla mıgnatîsê ve nayêne kişandin ji ber wan bêjina wa heyberên nemıgnatîsî. Li vê derê xwendekaran em gihane dawiya wana xwe. Wana me li ser taybetiyên mıgnatîsê bû. Me taybetiyên mıgnatîsê birin, me taybetiyên zeviya mıgnatîsî bir, me zeviya mıgnatîsî bir, me xurtiya zeviya mıgnatîsî bir, me karanînê mıgnatîsê di jiyana xwe de me bir û dawiyê jî me dabeşkirina heyberan li gorî kêşana wan ji aliyê mıgnatîsê ve me bir. Ev ya wana me bi giştî bû bi hêviya serkeftinê ji were heya wanayeke din min bînin xêr û xweşiyê de.